arahageze ayajyanye twishimye. Hari umuntu kurya amafaranga shaho unezerewe shaho. Ukavuga cha Yanga ndamukunda we kandi ugomba mbara yawe. Nuko tuyitanye filime yiswe Thomas Tanga Production James Wu film urumva. Ninja Kondazi 13. Kwano bakura Alexander Lu agukina gafilime kitwa Ninja Hunter. Alexander Lu Stuart Half Hugu urumva umunyarwanda yari ashobora kugusomera ikindi kintu ngo ni Stuart Hugu. Timothy Johnson Timotheo Johnson urumva. Richard Phillips Natana Dugarasi. Nuko tuyitangiye filime bagiye dutangira kuri tease bwaraceye byakina bitinda urumva. Tuvuye kuri tease J Foster Benjamin Kingi Kinigi Benjamin nguwo Kinigi Thomas Tanga umugabo uri mu modoka yarirukangaga akagenda kana kamuhanagura. Umugabo asa n'afite ubwoba urabizi umuntu ufite ubwoba biri byuya shawo n'umuntu wiziwe kubera amafaranga y'abantu bugewe nsobanura ndiri byuya shawo kubera amafaranga akabara yirashara wari umushyize kuri target. Mugabo ko bakarasha imodoka yaragiye mazira kwamira na sayi ari kumwe n'akana ke urumva. Papa filime ni yangu yifashemo Dila Yanga Thomas Tanga mugabo baranje baziye ku mamoto maze baramuhambira. Papa kana kamagaze James Wu director yarayoboye se wakana kuri gabo kuri moto bimukurura hasi umufuka w'ibirayi kana karebye se karababara ata muzana imbere yako bana barakubita. I haven't done anything wrong. Nta kibi nigeze mbakora. Mugabo yasabye imbabazi avuga ko nta kibi yabakoze. Biranje umugozi urumwe hambira umugozi ashoboka ku kaguru ku gatwe ku kuboko batama moto bakurura barakwega mbere y'umwana we barabagome. Yewe urumwe yajyanye agapande ke kana karareba nanje byerekera akana kari kumbi police yarahageze nta rusasu barekuye ngo amabwiriza ntabemerera kurasa umuntu ibigoryi bicika bareba. Mukarage yaje kana muze kananura no nana wanjye meze sawa mwana mutoyi are you all right? Kananura n'umupolisi mwiza cyane rwose wavukiye Gahanga yarebye akana rangira agafasha barakwereka ibyacu bidatinze iminsi maze kwicuma. Hari abagabo babiri batwereka those men down there they killed your father bari abagabo nari hasi nibo bishe se. Wa mwana yaragiye maze arakura tumubonye abaye umugabo mukuru umugabo wambaye ibyirabura amubwira ngo bari abagabo nari hasi nibo bishe se. Those men down there they killed your father. Dore umuntu uje kwihorera aribuka se ariko umuntu kumwica ukurura akaguru n'akaboko n'agatwe buri kimwe kijya hacyo ukuruje moto kuki batakwita yaje kwihorera ngo yambaye imyeru Alexander Lu amazina y'nyakuri Tiza bari ninja yambaye imyeru ninja Kondazi 13 yawe umwe mu bari muri Tiza barazikorera ku modoka baramuyoye waje kwihorera. Tiza kumbuko bari muri Tiza nyuma yabo nawe aramurya modoka ari itambitse. Uyu mugabo sinzi ukuntu yageze mu modoka nince mwanyiciye data mugira ngo Tuma chamubwiye ngo those men down there they killed your father. Bari abagabo ureba hasi nibo bishe your father na mother together rero. Sorry nabwo yagarukiye aho buri witwa ngo yakoranaga na babagabo tangiraho Alexander ngira kwica abantu. Ari kigabo mwibuke neza cyane mubwiye ngo bari ubona hasi nibo bishe n'abakorana nabo bose abajya kubakoramo. Kumbe hano hari boss sha urindwa sha dore abapagasi kuntu bazengurutse piscine hano boss yogera boss arangije ajya kuryama ku gatandaro
Gwabo ndi manika ibyombo. Kumbe aruwaje kumwiga wambaye imyeru Alexander Lu. Yagarutse yitwa Andy. Bano kajya kure buriya mugabo rumwe mu bishe se. Nguye ari mararya life yundi muntu yarayihagaritse. Bantu bakuru dore bandi ukuntu barya ubuzima sha. Mwebwe murira kuri filime za Yanga usibye ko filime ziryoha kurusha pisine. Simba besha amafaranga mujye mumenye ko yashora neza. Aha. Muyashore muri filime biruta pisine atazagira n'uyubaka. Mwaba muhomba. Aha. Chachi boss ko cyakaryamye dore apagasi kuntu barinze kumbe mu mazi hasi. Sinzi ukuntu yahingutse muri pisine umugabo. Kagatanda ko muri pisine. Jesus. Arasama kan. Subira mu mazi Alexander Lu. Apagasi ngo barinze boss bazi ngo yafashe akayaga hari ari ku mafuresheri byahe ko boss apfuye. Yicanya ari hano. Afayo yicanye kila. Yaje kwihorera. Ntabwo byagarukiyeho. Hari ikigabo cyamweretse buri wishe se wese katurori. White Eagle, you've done a fine job. I'd like you all to follow the example that White Eagle set. Yes, sir. White Eagle mwese ndagira umukurikira urugero yakoze. White Eagle boss amwita White Eagle Andy. My organization is small but our power is great. Umuryango wanjye uri mutoya ariko imbaraga mfite rwose nagatangaza urumva mwese muri umuryango wanjye. Toast now to success. Hanyuma tumwemo kubgaho tumaze kugera n'intambwe duteye. Tumwemo intambwe yo kwica abantu Mr. Ikigo cyitwa Lucifer. Bisobanura Lucifer. You've all done a great job but don't be happy too soon. Mwese mukoze akazi keza ariko mwineze. One more enemy to face. Hari umwanzi umwe dusigaranye. Boss uwo ninde? Luciano. Mafia Luciano niwe dusigaranye. Uwo mwanzi umwe wenyine usigaye. Must be eliminated. Yicwa byanze bikunze. Luciano baramutoye. Luciano kombe Luciano ngo muraho boss Lucia. Muraho neza mwoga pamwe. Boss shasa abantu. Nige mu boss genye nusuhuza abantu neza. Abandi ba boss bagira wa musuhuza nguragapfa gusa. Muraho boss urahuka pawe. Uka boss rikiriza. Boss Luciano kumbe yaraje guhura na Lucifer na ba bodyguard babiri yinsera. Harimo White Eagle nakandi kamuke tutari twamenye izina ryako. Boss Luciano bamupangiye kumwica uyu munsi. Must be eliminated. Ngo agomba kwicwa. Lucifer, you've been throwing your weight around. Ariko urimo urajya kure. Umva Luciano kuntu afite ikijwi kibi. Niko urimo urajya kure. Kote. I just wanted to see you in the flesh. Nashatse kugira ngo mbere yakubona kuva ku minota wa mbere. Abasore bakomeje gupfura umogi ntago rukigenda. Luciano. Now I'm telling you, get out of this game before things get too rough, old man. Umva musaza we muri business mbere yuko bikuzambana. Ahubwo uri kadogo urumva we nibwo ukinjira mu kazi urumva uri umwana. Weva mwijyo urumva ugamba. Boss baratukana. So what do you want? I really don't know myself. Tuti yanjye nanjye siniyizi. This power. Gusa niba wanze kumva. Get a taste of it, you want more. Ubwo urashaka gusuzuma imbaraga zanjye ugashaka n'izirenze. Umva musaza we. Aren't you ambitious? Mwana muto. Live to see it though. Abantu urambitse yose mumumeresha. Bose bavuze ngo bamuhere. I'll carve your ambition down your tombstone. Uba wifuza kuba wakora cyane ntacyo biri gutabareho. Something to add? Yeah. I'm really sorry that you won't be around to see my dreams become a reality. Wa musaza ntabwo uzigera ubaho kugira ngo uzarebe ukuntu uzaba umunyamahirwe n'ukuntu ugiye gutera imbere. Boss wavugaga ngo ntibishoboka bamwereka ko bishoboka. Ikiramubwire ngo you won't be alive to see my dreams come reality. Ntabwo uzabaho kugira ngo uzabone ahazaza hanjye haba heza. Yewe Boss Luciano abapagasi yari yazanye. Bodyguard ba Luciano. Yewe Bogis. Zandalu. Bodyguard barabarangije. Kamwe gasigaye. Alexander ni indwanyi. Mwebwe muri Ninja Hunters. Mwebwe muri Guardians of Shaolin. Gods of Shaolin. Bose barabarangije. Boss afite ba ninja bi. Mupagasi umwavane boretse sha.
Mubosi agomba kwica umubosi nkuko bezi inyerita buri n'ingende na rugato rwabuze urwawo reka mwihere niko ari bavuga giki boss yakase mugenzi we barakwereka ibyacu bidatinze polisi rero y'abantu bapfuye nibwo ijya mu kirego bishobora kujya mu kirego nta muntu urapfa urumva polisi ngiye mu kirego. Any questions? Now our first problem is to find out who is this killer here. I think inshingano yacu ya mbere ni ugushaka uyu mwicanyi nindi iperereza rigakomeza. Many people were killed. Boss, no evidence of a squad of men. Icyumweru abantu benshi barapfuye nta kimenyetso cy'uwica. Operates like a killing machine. Ababicanyi bameze nk'imashini z'intambara zimwe zishinzwe kwica gusa. They are acting like killing machines. Put all those stories now, haven't you? If it's the mafia, then it's the FBI's business, isn't it? Mafia sabikora niki? Kumbe neza muri aba bantu bari hano barimo kwiga ku kirego cy'abicanyi. Arimo wa mugabo mwibuke neza watoraguye kakana kakiri gato igihe ka umubyeyi wako yatanyurwaga na moto yenye. Hey chief, it's my case. Nako hari ikintu kirego cyanjye. I've got some kirego cyarakunaniye. What is it? Tell me now. Mbwira noneho niba hari ubundi buryo wumva ko uzagikemuramo. She has something to. Yako mfite umuntu ari kumpa amakuru ntabwo yari yama amakuru neza y'ukuntu ikirego ngiye kujya kukicaramo. Mbwira uwo muntu mbwire n'amabanga ugomba kugwaye andimone kuroga ku kirego. Burekere ku kirego. Boss yegera umupagasi. Tell me at once. Niko mbwira rimwe. Tell me at once. Ninde ugwa amakuru yabicanye ni bande? Mbwira that's an order nitegeko. Chief, think of my reputation. Don't rush into an investigation. My sources will come. Urabizi ukuntu nkora akazi wituma na akazi kanje kangirika kubera ko ngiye kubwira umpa amabanga mu munsi umwe gusa nako icyumweru kimwe. I'll give you 3 days. I give you 3 days. Ngo iminsi 3. Ikirego n'ubutari wamenya abicanye ni bande cyo gukuraho tucyambika abapolisi bose bajye ku kirego kimwe. Wa mugabo kananura mugenzi wavukiye Gahanga yaje kureba informa n'utanga amakuru. Umuha amakuru kananura nguri amaze gusaza yazanye n'imvi. Mwibuke neza niwe watoraguye kakana kabaye umwicanyi muri babicanye. It's in the newspaper. Niko abushaka dora abicanyi bari muri iki kinyamakuru. Nuko bavuganye n'umuha amakuru nagira n'ikinyamakuru aho ngaho. Kananura nawe amaze gufata amakuru. Kumbu wamuhaye amakuru durabicanyi baraje maze aho yarari. You crazy? Basaze arungoje umwana basanye n'umwana we. Alexander yarababaye nubwo ari umwicanyi bwose agira ababibarira ntabwo twana. Boye mu bwicanyi bora kabije yaje gutonganya boss. But I was innocent child. Not your concern. Come here. I'm sorry. You're a ninja. Uri ninja. Do not let feelings overcome your sense of loyalty to me. Urabizi neza ko ninja igomba kumvira shebuja. Accomplished. None ndumva urimo kumbwira ngo turimo turica abana se nitwe twababyaye. Ica umwana urumva wice n'umubyeyi. Think what I'm saying to you. Urumva ibyo nkubwira. Just think about it for a while. Bitekerezeho umenye ko ari wowe usansimbura. Just think about it for a while. Boss arimo aravuga ko aramutse avuye mu kazi uyari uzamusimbura ntako kwica abantu. Barangiza bagacuruza urumogi. Uyu yatangiye kubitekerezaho bagiye kurema kwica abantu barabahitanya ari benshi. Alexander yarari mugenzi afite igisheri cye kirasa n'icyariwe n'izukira ku maso do ubona amaso abyimbye. Nkosheni ngenda ntambiwe kabisa buri munsi ukamamagara nkaza ntabwo umbwira ibintu by'iki byo kugira intuza ntabwo kibwira ibintu byo kugira intuza bya burundu. Wandanguye niba undangura ko bakobwa tudahenze genda utanga inka ubunguze bikarangira. Nuko urangura ntabwo gishaka ingibi bya nyakabyizi. It's impossible. Ari bidashoboka. Can't leave here. There must be a way. Numva nshaka kugenda ariko numva ntanagusiga. Numva igikobwa atagisiga. Impamvu agiye kugenda na yindi. Impamvu agiye kugenda n'ubwicanyi bakomeje kumuruhamo akaba yumva arambiwe barica ntibabarire n'abana. Bo bafite ikibazo. Alexander amazina y'inyakuri. Master. Atangiye kwibuka metere we. Atangira kwibuka master. Yibutse master yatangiye gutekereza ibyo master yamwigishije. Menere. Master, you
going? Ugiye? There are questions that I must answer. Bana wanjye. Arimo aribuka mentere master we. Master. Why are you so troubled now? Kuki usa n'urambiwe n'ubabaye? Problems that you must try and solve. Master, let me help. No. Hari ibibazo byanjye bindeba ku giti cyanjye numva ko nashaka kugushyira mu ndati master reka ngufashe. Oya. Ugomba gushaka uburyo wivira hano. If you need me, I'll be at the shrine, the one on the hillside. Gusa ugomba kumenya na za kodi z'aba ninja. Amabanki ninja zitajya zirengaho ndetse n'uburyo zigomba kugendamo. Musaza niwe amwigishije kuba ninja. By myself to solve my problems. Musore muto ari ibibazo bimwe na bimwe bizira umuntu hanyuma bikangombwa ko abyikemurira. Nuko bimeze. There are things unknown to you. Hari ibyo utazi. That only I see. Master. Gusa amaso yanjye yo mbona nkabona nabigushyiramo byakubana bibi. Master. I'll go now. Bika noneho nigendere. Umusore atangiye kwibuka master amubwira ngo hari ibintu bimubabaza cyane. Hello. Oh, just a sec. For you. Ni wowe. Hello? Yego. White Eagle, there's a mission. Return to HQ. White Eagle. Hari misiyo. Ngwino none nanga ngutume none nanga aho ni boss. White Eagle. Ngo gisiga cy'umweru niko amwita boss. Bama misiyo. Mission bamwana. Asindi. Niko gukora ibyo arimo gukora. Ayo sinzi kinamaye mu gahanga. White Eagle. Baramutuma mbwicanyi. Aka Tabarion ninja. Tekinike yitwa ninjitsu. Va muri Japan. Ninja zirabura shawo. Ruzingo rw'umwojo rugihera. Kumbe niwe ruzingo jya hakurya nanye. Arundi waje aratabara. Mwereka ko byose bishoboka umugabo arangije. Alexander nabwo yica abantu yabonye mu maso narubwo atinda kwica umuntu yaho kwica vuba. Yagize gutya agiye kureba ukuntu agiye kwica ikigabo. Kimureba cyane asa n'ubabarira afite akuba umuntu. Yewe arababarira. Kumbe hasi ari mugenzi we. Number 2 kwa boss. Kwa yakambabariye. Undi yaturutse inyuma aramu. Alexander mbere ya boss. What is it with you? Wabaye iki? Ufite ikibazo ki? I've got things on my mind. Boss, mfite ibintu byinshi mu mutwe wanjye. I got things on my mind. Mu bwonko bwawe. Boss. I've told you. Narakugishije. You're a ninja. Uri ninja. Not. Sibyo? Cyane boss. So what does that mean to you? Ibyo bisobanura iki? Feel no pain. And always obey your master. Kutagira umutima w'imbabazi ndetse no kutumva uburibwe. And do you? None si ibyo niko bimeze? And do you? Niko bimeze? Then help me to destroy those who threaten us. Mfasha duhitane abadukanga bose. Help me to destroy those who threaten us. Mfasha turimbura abaduhagarika bo abatugira mu nzira bose. Urumva? Ngiye kukwereka undi tujya kurimbura. Kumbe kananura n'umupolisi yazanye n'imvi arimo kuzinduka ajya ku kazi ku gipolisi. We finally meet. Nyuma na nyuma turahuye Kanano. Thank you too much. Muri mu kirego nyakupfa we cyo kumfata wo kapfa. Ntabwo se muri mu biki. Ikintu ko kigomba kujenda neza. Yitwaje ikintu kwacu. Muzamugira ikihe kibazo. Kananura baramucakiye yavukiye igahanga. Aturuka hakurya y'amazi. Baza kanzo biranga. Maba muhuza n'urukuta. Gabiri hano. Only you can do it. Ubu noneho nizere kuri ubikore. Ubu nawe ni ikibazo kuri twe. Kumbuye Kananura niwe watoraguye umusore akiri muto. Mwibuka neza film itangira bamaze kwica se uyu musore.
Kugeza uruhande baramubwiye ngo niwe wenyine wabikora, ubu ngubu bamuhaye isuzuma rya nyuma na nyuma. Kananura bamuteye icyuma cy'ubururu n'ikibambasi baramubamba. Bigabo ziriya n'abagabo shana abagomeshaho. Yaramurebye. Kananura nawe akomeje kureba uyu musore, ubwonko buramuhatangira kwibuka ka kana gato yatabaye cyagiye. Musore nawe aribuka maze nawe arabizana byose aribuka. Urangize nyakurangira we. White Eagle gisiga cyumweru. I can't do it. Sinabikora, I can't do this. Why? Kubera iki? Numushinya itaza kwa boss. He saved my life. He saved my life. Uyu mugabo yatabaye ubuzima bwanyu mu busumwe. Aza nanone n'umugore we Nyiramana. Ariko za ibiniki. Abantu tamutima mukigira. Abantu tamutima. Muzamwica abantu tu. Tamutima mukigira. Muzamwica abantu mwama mwica abantu. Kubwiye ko mu mudamu Nyiramana bagiye kwicara natwita. Mushenzi boss akwita umupagasi. Muzamu bikora Imana izabishura. Tuzoza tubashengera. Filmira. Imana idabi ndibikata imbaho bashira kundu. Gome bara. Yewe. Mudamu baramwatirije araza aramurangiza. Kananura nawe icyuma mu nda baza bica abantu. Boss kubita umupagasi. Boss kubita umupagasi. Pagasi yanze gukora akazi. Boss afite ingumi shaho imeze nk'ikinyundo cyitwa munubi, bimwe bimena amabuye. Alexander Lu baramukubise shaho ko yanze gukora akazi k'ubwicanyi. You have disgraced me. Uranshebeje. You have disgraced me. You have disgraced me. Uranshebeje. Have changed you. Boss. Go. Boss. Stand. Talk up. Go. Bamwikipe yanjye ugende. Filime Super Ninja Condas 13. Inisha zidasanzwe 13 mwabaze mubare hera kuri boss. Nuri ugiye uriya mushenzi yishe umubare. Tugarutse kuri wa musore boss amaze kumwirukana ngo nagende. Umusore yaraje maze apakira ibyangushye. Sheni kunimo gupakira nkwawukana ninde kwirukanye mu rugo sheni sinivupure ntabwo wagenda utarandangura. Sazi ibikobwa sha bikunda mako kujya mu rugo kubisaba ugatanga inka ubwo ukabona kiranguye burundu. Bamwe babijyana ku munsi biri ngo mbabarira ndagwa makeya ushoboye ujye utanga inkurangurire rimwe ujyane cyagarewe. Ibikobwa urakoze cyane. Mana ngenda n'imvumbuye. Niba nta n'inka ufite waba utanze icyo ufite nubwo yabihene wacu bayakira. N'amatungo magufi abakobwa buriya badahenze shaho ugiye Nyakariro wababona baba bafite umwate ku munwa. Urukobwa ngo rero ntiwakwiri gutanga inka. Urubizu menya ko rwose uzafata ku rwembe yaragukeba shaho. Ngaho mbwira uko bitanye n'umukobwa ufite igisura nk'icya Oscar wo kacwa. Go out to the car now. I'll be there soon. Be quick, won't you? No nta kindi niba ushaka ko tujyana reka tujyane nta kundi manuka hasi turabonana. Ngakobwa kagiye mu modoka gikeri. Akigera mu modoka igikeri cyaraturitse. Yakoranaga nabo. Boss yabatumye we. Kuri boss we. Barakubita. Boss ni ninja nawe ni ninja. Kondazi. Kanutse kuri leta arapfuye to. Tugende ubwo igikeri cyo gihiye ntabwo yabona icyo agenderamo. Kereka Imana imuroko yakabona akanyamasyo. Igikiriya kigezeho kirimo kirakongoka na sheri warahiye. Abicanye ziri hariye. Anamari uransize koko. Anamari yarahiye.
umugabo nta kindi yakoze maze ajya mu irimbi. Cyakurikiyeho kimwe gusa no kuguma mugenzi sinzi katurure amasazi iragenda zicuma twebwe turebe umugabo afite agahinda shaho se yarapfuye Ana Maria arapfuye akagabo kamutabaye kamunanura nawe yapfuye kakagabo k'umukara bashyinguye nako bishe n'umugore wako kazabasengera cyane mujinya bicanye ziragwira raka boss I told you to watch him. Nabwiye mu mutungi Get away. Yabacitsata. Okay, man, listen to me. Nuyumva? I'm ordering all of you men here to search for him again. Mwongere mwese none mbaye itegeko ryo kongera kumukamuhiga. You understand me? Muranyumva? Yes, sir. Yego nyakubawa. Turakubaha cyane barahenereza. Kumbe wa mugabo ko barimo kumuhiga yiziye mu mubari hakuno atangira kwiyaguza inzoga muri mukubita umukagiri. Muri mukubita umwice kwa Fosite. Urumva kwa Fosite. I've been watching you. Babandi, urutiye ibibazo nakurebaga bangu. All these broads out there. What are you? Wapfushije. Nanjye ndapfushije bangu, narapfushije nirove mu bushubati narapfushije. Cyamo karajya gisanze mu kabari. Good looking girls? Big girls, fat girls? Hano hari abakobwa beza n'ababi, good girls, bad girls. Yasanze kiga mu kabari shaki vuga vuga. Oh, come with me. Wangu reka tuza. Tuba turi kumwe we nta mpamvu yo kwiyahuza inzoga. Hari mariyahura, hari abantu banywa inzoga nk'abiyahura. Back in a minute, okay? Untegereze ndaje umunota sibyo? Ni cyamukaragi. Yo man niga bite se rasta. Mte wangu. I want to do it's my birthday. Wangu uyu munsi ni umunsi w'amavuko wanjye. Sibyo nje kujya udusangire mu cyagiye mu bantu kitazi. Right now. Nona. Cheers. Tunywemo. Cheers. Cheers abaturage bavuga ngo ni chance. Chance man, chance. Ngo ni domporo babigishije da. Abantu bose badafite icyo bazi ni baburu babekera ngo ni domporo. Ni domporo. Umuririmba udukaje twinagwira ngiye mu cyaro. Karaje. Yaje kugira ngo basangire none atangiye komena amayoga. Yabuze gato ngo barwane. Give me that. What? It's that camel shit. I'm sorry, I'm just not. Gitangira gushotora abantu wabundi cyamuze ku meza hariya. Sinzi impamvu cyuma gushotorana. I told you I can make bombs. Let's see. Yeah, mugore w'abandi. I see 4 honkies. Honking out on you, baby. No. Hey. Oh, no. Mugore w'abandi. Yewe. Now, we wouldn't want to waste that, would we? Ndizera kutakwagiza inzoga sibyo? Why not? Kuyenza gusa. Gamba. God. Baremo. Yewe buretse mbanze nkwe. Buretse mbanze. Come on. Wewe. Kakananga. Cyaje kuyenza. Yewe. Kigwa kuri wa muntu. I didn't mean to do that to you. Wangu ntabwo nabishakaga niyo ari abakundazeho. Wemuretse tubaze dufate round irangire nkuko umupira urangira round ya mbere. Ndaje. Kumbe gukora urwana. Just in case you missed it, 1 more, 2 more. 3 more, come on. Kijyano kirundi muntu. By fire having it's all big. Yeah. Gamba. You gotta stop meeting like this. Alexander Lu yinjira mu ntambara atashatse. Nindwanyi we arakubita kurenza kiriya. Oh my God. Kigabo cya ibyo cyakoraga byose nyine ngo cyashaka kumwishiza mu ntambara. Nawe bidatinza yinjiramo. Birahure zivayo.
Way Alexander. Angu kwarwana kundusha sasa. Yewe sigawe kwita umuntu. Barababarira. Ariko mana nyagasani. Bagaciye ko. Icyamushoye mu ntambara ategeze yitegurira. Nabwo yigeze ashaka kurwana n'umuntu. Don't leave me. Come back here. We garuka hano winsiga we. Come back here. Don't leave me. Ngo winsiga garuka hano. Yayikomereje urugendo rwe. Yifitiye ibibazo nabwo ashaka kongeraho ibindi. Kumbe hari ikigabo gikomeje kumwibandaho. Mu nzira. Hi. You left me behind. Ntabwo wansiga inyuma. What am I supposed to do? What am I supposed to do? Place? Hey, I might as well come with you. Turajyana. I travel alone. Njyewe ngenda jyenyine. I travel alone. Umva buretse wangu, buretse niga. Umva niga. You see, you can't leave my ass out there. You gotta look after me. Ntabwo ugomba kunsigiriya, ugomba kunyitaho. Hey. Don't hit me. Hey. Ngubita ewe. Ndabanza gicangamo. Hey. Hey now. Ikisi. Be cool, brother. Tuza muvandi. Be cool, brother. I hope you're not working for Lucifer. Nizere kutarimo gukorera Lucifer. Nibuke boss we wa undi yakoreraga mbere urimo kumuhiga yitwa Lucifer. Ngo nizere kutarimo gukorera Lucifer. Hope you don't work for Lucifer. Go together. Along with you. Umva mfite ikibazo ki? Where I'm going alone. Aho njye ndajyenyine. Friends. Hey. My name's Eddie. Banyita Eddie. Eddie wamaze. So what's your